Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Daksala pilitaw tuho nauli laguku. Daksala udukau tuho hasiaku. Manodoho pasonakona hona punaaw, hona madiaw, hona madongaku gabi hasian. Hona punaaw, hona madiaw, rodi saleleni lelenga.
wasiatku di bumi sonang doa. Tuhan Jehovah manami pujian doa mereka semua orang ini mengucapkan kamu Tuhan ala di kemudian tipsi di dalam sesuatu nalau main mengdurun di bibir nami bagas dorong nami macam masuk pasar itu Tuhan itu kamu Tuhan Tuhan mengucapkan nami di bagas sesuatu Tuhan mau bersih kok Allah berdoa di keluarga sehingga Tuhan bersih Tuhan nan kasus di foto kami yang perjuangan Tuhan sisa begini Tuhan hanya di bagasan gorjana Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami pertanyakan itu amin amin. A new day has come. A new day has come. I was waiting for
so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong. Hold on and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day has come. A new day Where it was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. All in the eyes of a boy. Hush, now I see. Kita mulai acara ibadah di Maruguk ni hari ini. Tapaho ma matanian mahita di bagasan rohat tabe garu. Amin. Tapuji Tuhan ta, marek cerita nomor 10 ayat sada. Tapuji de batas yang sarko proata.
hite-hite di bagasan guarni di bata ama anaknya Tuhan Yesus Kristus dohot di bagasan guarni tode korbadia. Amin. Marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhani uulahami uulakima madok marlas ni roha mahamu di bagasan Tuhani. Jemaat majahum Ambo audo dong aku sajabu ikon jawabado olo anami. Amin. Tadi lima Jo. Aku datang padamu Tuhan. Aku datang Yesus Tuhan. Rindu akan kesucian.
di ayat 24. Jahawan ma di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus. Dungin dinna debata Jehovah ma dan jadi pujung jolmai hubain ma di ibana sara pangrupina bahe dongan. Ai dung sun dijadi hun debata Jehovah sian tanoi nasa binatang di ladang rodi sude pidong akka namar tonga-tonga langit. Ditogihon mai tu si Adam asa di ida manang beha guaranna jala ia i dibahen si Adam gorni nasa namar hosa laus ido guarna. Jadi dibahen si Adam ma guarni nasa pahapahanan rodi pidong akka namar tonga-tonga langit dohot akka namang gulmit di tanah alai anggodi si Adam dan adong jupang pangurupi bahen dongan. Dungi terlalap modong masih Adam dibahen di bata Jehovah. Jadi di enet masada sian rusukna jala dilakopon sibuk tu pabuatan nai. Dungi di pauli di bata Jehovah rusuk nabi nuat nai sian si Adam. Bahen buru-buru jala ditogu-togu ibana tu si Adam. Dungi ni nasi Adam mah oddo sahali holi-holi sian akka holi-holiku jala sibuk sian akka sibukku waron ma ibana jolma ni bawa ala sian bawa ibana binua dibaheni tadi kono ni bawa do amana do inana madongani jolmana jadi sada sibuk mana sida. Amin. Martang yang mahita. Amin. Tapi dia masih ada lagu pujian siang dina dari dia. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang
berkati telinga kami, Kau berkati hati dan pikiran kami, sehingga hari ini ketika kami datang ke tempat ini untuk menghantar kedua anak Tuhan untuk menerima berkat daripadamu, kami boleh mendengar dengan baik dan kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami. Berkati kedua mempelai, kedua anak Tuhan yang akan menerima berkat Tuhan, biar mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka yang akan datang dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu hanya berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Amin. Silakan jemaat dulu. Koras madita saluna. Ya tadi Tuhan ini dan tadi kita membacakan dari Amsal pasal 3. Kami akan membacakan dari ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Amsal pasal 3 ayat 3 sampai dengan keempat. Kami bacakan dalam nama Yesus Kristus. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saya ulangi kembali, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Molo di Itahalak Batak Toba, Simalungun, Karo dan juga suku-suku yang bermirip, ada hal yang perlu diharapkan dalam hidup ini. Imah Amuraun Hagabeon, Asangapun. Yang sama sekali tidak tahu baca huruf mengharapkan 3H. Amuraun Hagabeon, Asangapun. Orang bisa berupaya untuk mendapatkan Amuraun. Orang bodoh pun bisa mendapatkan kekayaan. Orang pintar pun bisa mendapatkan orang yang kekayaan. Orang yang tidak beragama pun bisa mendapatkan kekayaan. Semua kita setuju untuk mendapatkan kekayaan. Semua kita tanpa terkecuali mengharapkan kita menjadi orang kaya. Amin. Unang menarik taruh orang. Kalau dapat kita udah yang ngamurah. Walau pemarga kurang semua orang kekayaan. Dan bahkan orang berusaha untuk mendapatkan kekayaan dengan segala upaya. Upaya ke dukun, upaya ke mencari yang lain, ingin mendapatkan gelar kematian. Apa? Saud. Lope warna saud molo mate ikut doa dong saud matua. Menikah dan ketika anakku sudah menikah, marpauku mau maranak marboru marpauku si anak marboru igoari mana mateona marujung golon Tuhamu. Tuhan akan memberikan mereka penghargaan, bukan hanya di dalam manusia tapi juga di hadapan-Mu. Dalam mereka Tuhan tidak pernah meninggalkan Engkau, tidak pernah meninggalkan pasangan mereka masing-masing, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati dan mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kau Tuhan untuk tetap memimpin hati dan pikiran kami, sehingga rumah tangga yang sudah kami bangun dan yang akan dibangun pada hari ini boleh tetap menjadi rumah tangga persinggahan dari anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Amin. anak duhuk buru ni hurion ibagasan ruhut parsaripian na badie imasada ulaon hasangapa nama harorongan siyan di bata lahu papatar tuhita
hahomion ni hasadaw ni Kristus dohot ulingani. Imasada pangalaho na badia na pinasangat dohot pinadinggan ni Kristus marhite-hite harorona so nagikana na diluat Galilea. Alani ima nangin sehanak na nagmarbagas ikon mardongan hahormatan di bagasan pakilalaan holong dohotiar ni roha midari hata narodo halak na duon pasahato dirina asa dipadungu na sida na dua di bagasan pangalaho dohot parsoran na bagi. Huaboy jala hupaingot mahamu na dua gina jongjong hamunwai dison dijono ni debata asa di tamu na swadong na tau ojahan ni rasne roha dohot hatutuku ni perdongan saripeo ia soholan haholong dohot burju ni roha dadong rahut-rahut na dumengan jalan na lumabok siani di zolma manusia dadong padan na ubadia sian parsaripeo ni nanay pukaw muna sadarion. Molo di lalu hamu pada nabadion sian nasa rohamuna dalam arsiho tamuna mamulahun lomon rohani debata amata na dibalwagisani gok las ni rohama ngulmuna jaladame mian di bagasan parsaripena na manukum manuangaw diho alaman Paskah si matupang dipanggil rohamdo nagabi dengan musaripe buron asarap hamna dua di bagasan parsaripion na bagi olo maka holong ibana mangapun ibana pasangat ibana uhut marmudu-muduhan ibana ditikki parsahito manang kahipason na olo doho manadikon saluhut na asing asagabi sada doa ibana sabbi saliling mangulu hamuna anusi Nauloda. Namanukum manuay ngau diaw alinang junita sulamit boru simanguto dipanggil rohamdo nagabi doa musaripe bawon asarap hamuna dua di bagasan parsaripeo na bagi ulo doho maka holong iban mangapuli iban pasangat iban uhut marmudu-muduhon iban ditiki parsahiton manang dihahipasan naulo doho manadikon saluhut na asing asa kabisada doho iban sabbi saleling mangulu hamna dua anusik Naulo doau mardongan pangurupiyong na siya. oleh hati ise doho na pasahaton Audo natoras ni burukon pasahatot tu debata marhite na posona lao paspason gabiripe na baru dohot sada bawa na pinili debata nagabela. Au si Paskah si matupang mangariripot unita sulamit si mausong gabe dongaku saripe mangalap jala maniuk ko si atikion diasonangan manang dihasusan dihamuran manang dihapugoson dipasahiton manang dihahipason manghaholongi dohot marmuduhon pos saleleng kita manguru ombar tupatik di debatan na bajai songonima huhuarihon pajajakku dohot on. Amin. Au judita sulamit boru si mangunsong panjaloho pasca tangkas mikado si matupang gabe dungaku saripe manjakon jala manyukho si antikion dihasonangan manang dihasusan dihamoron manang dihapugoson diparsahiton manang dihahipason makaholongin ho dohot marunduhon ho saleleng hita mangulu hombar tupatik ni debata na bagian songonima huwarihon pajenjakku dohoto. Amen.
martang yang mahita. Hale di bata na saliling nililingna na manopa jala marluhukon sa luhut manusia hodo na mga lehon Asia si partodion dohot hamuluan na saliling nililingna lehon mapasupasum tuanak dohot boruon na hupasu-pasu kami di bagasan warmu asa barbahin na sida totong maniok dohot mga radoti padan naong niwarihon na sida asamian na sida di bagasan holong na sundinggan dohot dami na sumurong manghuton patikmu ali Tuhan tatap mana sida marhite-hite asin roham asa diboto na sida masih holongan masih haposan mardongan haserepon di bagasan bisuk dohot hadaulaton asa masih pasangapan masih pahamaolang jala alan i totong nasida marisi pasu-pasu dohot dame totong di bagas nasida marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Alam rak mangului Paskah simatupang dohot junita sulamit bodo simang congon marbagas di bagasan parsaripean nabadiye nunga di hati dakwa nasida diadopan ni debata dohot di jolonya kana toropon nunga marpada nasida na dua naung patar namar sitiopan tangan di bagasan tikiwan atong hugor mana sida na dua mardongan saripe di bagasan guar ni debata ama anak dohot todi porbadia naung pinadomu ni debata naso jadi sirang ni jono. Amin. Di porbadia mamasu-masu hamu marmudu-mudu hamu jala mangaramoti hamu sai ditatap Tuhan debata mahamu jala direh marroha na dinggan Tuhamu asa buhay hamu marpangalahu na dinggan salelek kamu mangulu. Amin. Diuduti mause orang tua mempelai pria, dohot orang tua mempelai wanita. Diuduti saksi sian parana, dohot saksi sian parpuru. Ditemukan oleh pendeta Esther Silitonga di hadapan orang tua, wali, saksi, mempelai pria dan mempelai wanita. Tertanda tangan mempelai pria, tertanda tangan mempelai wanita, tertanda tangan yaitu orang tua mempelai pria, tertanda tangan mempelai wanita orang tua, saksi sian parana. Berpisah
kami, sesama dosa kami soal kami, hidup sekolah dosa kami, orang itu kami pada doa manusia padaku, ayo Amin. Madok maita tangan dok surugi tapuji debatata. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Rohul Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.
Sana